Haki comments ngalayo na pedeng jongpi ki bakwa bangan tu sipangu Joseph Bokhoy ka Arimathea. Hagani ke video ngalapar syang banlum kat bala sipang jong wala ki jingtho ki dunabha hakabaya day sipang Joseph Bokhoy ka Arimathea. Ki jing tip ki bangila banlum na ki jingtho Bokhoy bat ki wipat ki telong sipangu Joseph Na Arimathea. Kani kalong kataka khana sipang jong Joseph Bokhoy Na Arimathea ula pau bahani ki gospel kum urang ba syong dorbar bodon burom ubala kamilan tiye ka jingwan ka hima ublay ubala lej ta ka baslur hakmat Pilatus bot ula pa ni ka med ujisu hadian ka jingsa narpna yutray jongi Henry hatu dang don shushu bantip syapang jongu kai ka bala banjay hadian bulale yakani hatu lay so bat ki apostol kay kabladjay bat ki Pharisi hato la no ki Israel baro ar ka Bible bat ka jingpan paw shimet lingba ki mystic bat kandiat ki history ki pandap ki jingtip babanya syapang ni uriu khoy uba rengkat bat Nicodemus Bokhoy udon ya kasingi buram hakalay puitrik ubanay Agos ningkong ngin pet ya ka bangitip tikna ng ka Bible uday na Arimathea kasnong jong ka Judea kabakatu ka ni kiriustat manta ki ithu kum karamatha hakabalakhay Samuel bat ki wipat ki penithu Ramle Matthew sukdo ba simlalong ubaduk pandala permit lawan poy briew ubariuspa na Arimathea ubakerteng Joseph uniru ulalong senran jong Jesu Ulukas ubatay banya ba uladon briew bakerteng Joseph na kasnong Arimathea hari Judea. Ulalong briew babaha bohok ubadang kmil ti ka jingwan ka hima ublay. Kumta ulalong ru udukhot jong Sanhedrin bot usenran Jesu hari-hari na marbo syepti ng kiju. Henry kumta na do ka jingsa narpna ter syakmat sedang no Pilatus na marulalit bat pan da ka jingslur ya kamet Jesu. Bat Pilatus baro kilayait bet klam jing Henry habok puli hapadeng kilan ki kim simlalong da ka basuk ya bat ki Sanhedrin ka jingma kelas dang bandon saudong jong Henry ningkong wala mo bat Nicodemus kin panhyari Jesu na kading pana bat tap haka jingtap thamay jong uhi kumta kin pendep ikajing itu lupa balakren daw Isaya. Joseph Na Arimathea upaw bunsi nakakot jong Blessed Anne Catherine Emmerich kabakerteng the life of our Lord and Savior Jesus Christ. Ka Blessed Anne Catherine Emmerich ni ka Anne Catherine Emmerich balakotku kadega mystic bat ka stigmatis kabangan siya tu api siya pang jingim jong ka bat ki jingtho jong ka hak video gipan sawan hadin hakabasdang lapha yu Joseph de ki Sanhedrin bantokit yu Yohanes ng Panbaptis Henry ula siya Panbaptis panbaniladi how Yohanes hi hadin ula don napadeng upadba abopit kay habal Panbaptis yu Jesu daw Yohanes ula siya kring kamkloy siya Jesu. Batla siya mi ringkat bat kiwipat kinong buot pa dyan kumhakan ni kaway kakhap na pedeng gibabuon kiwipat kumbaka Emmerich kalayo buon giparolok Jesu kilaap ya Hagelgal Lazarus Joseph Na Arimathea Obed habaka dorbar kakwa ban penrem ya kajingyap Jesu Nicodemus Joseph Na Arimathea bat katu kaningut kiwipat kilayang persya ay kinong suun jong da kapadawa baya kajing bisyar deban pansange tan adian kajing kaway kanang magkanom panmi ay kajing kulmar haparing briew kilaya tayru boom na ban ajing pinistom kabahok halor kajing kano kumbalawan ra syakmat hadu manta na marbaro kisaki kilong kibambiang na markaway kapher na kawaypan habang kamarya kalakuslay iki kubor bakalayos ngo
bat kalalit ringkat bat ki paralok bantip ya kai kabalaja yu Jisu. Lai kandu iki du Lazarus u Nicodemus u Joseph Na Arimathea bat katu kan ni ki bahi yang asem na Hebron ki balawan syem ban pentengen ni kamaria haka jingkus lai ke bakrao jongka. Haka por bersanar pana ha bagi sipai kidang yasa mi ki jan jong Jisu ke Emrik kalatho. Bat hamar kan ni kapor jong ka jing bishar uwe unong lam kubur ubalapha du Nicodemus baru Joseph Na Arimathea ulawan mari syeki banong bala syem yunong thit iki jan yu Jisu. Kumta kila lumlang iki kila mari syarum jong ulum pat kila di iki dai ha kani kurukom begini ki jingbu jingkan mau relik bakentang kila wan haga keti jong ki Kristan. Kalau ongru mbo Joseph Na Arimathea ulat thit ya kajan ka bahe ha ka bakila pentia ya kamet utrai bat kila sop bahaya ka saudong jongka. Hadian pat ka Emrik ka batai kumnu wala omshim la kadosha yu Joseph Na Arimathea hakikam ki apostol syapang kikam jong ka kunhun Kristan batmai ka Emrik kalatho kumni kamangdalen bat kamartha kila IT ki ying jong ki Bethania syakinong but Kristan ki batmai baru Lazarus ula IT lut iki baro ki baudon haka kunhun Kristan. Nicodemus padu Joseph Na Arimathea kila lek kumju kila shim ya kakam ban penbiang ya kunhun Kristan bat ban sami ki jingdon kam Henry ondala pen kentang lingdo iki u Petrus ula thong iki dikon haka jaka jongki ke Emrik kalabatai benia shwaban ji iki nyungut ki dikon ngalayu i ki apostol bekila yalum saudong yu Petrus haka kamra jingkhawai bakhadu hang tau Petrus laong nalor ki wipat ki iki ai bakamlong kabadai bayaga katin ublay bakan sya ino nakabanta kajing sumar akukup kasem bat kabam kadi kumta Lazarus u Nicodemus baru Joseph Na Arimathea kimna syu ban pe ki jingdon kam kamet jong ka kunhun Kristan hakarukom kabadai kumbakila le hadu menta namar bementa kila kelalong kilingdo. Ka Venerable Mary of Agreda kadai sakawi pat ka mistik hapo kabalang kabangan sa penmi kamadien syapang gini ki mistik hapo kabalang Katholik bat ki jingtho jongki haga jingtho jongka ka mystical city of God ka Agreda kay thu banya iki jingyo ipaw jongka syapang gini ki jingja hadin ka jing sya sa narpana kalay thu ya ka jingkren jongka kami jongi kamaria thai sati ka boong kanang banwan yarap yang hakani ka jing e utrai ula pen i ka jing e pathiang jong u nakwa pen ki ya ka do nu jong Joseph par Nicodemus bat jong ki wei pat ki bangit ban yarap yang ban tap yu da ka jing yarap ka bobayang por jong ki ngalayo jing tengen hadu kata-kata ha padeng kani ka jing jenjar ka jing tanju ka bakrao ban namar ka jing long jong ki bat ka jing duai jonga ubah kli tam ula pendap iki de ka jing kata ki bapala jong ka jinglong blay da ka balapan kemen ki hakapor baki shim yu Jisu na kading pana bat tep yu bat nadu kata kapor kini ki reungai kila yo jing syai bat pendap iki de ki jing maya jong ka jing seuspa lingba ki khana tang ki bala kersan ki sakhi ki batang khandiat ki thu ik jing thu khana shupang Joseph Na Arimathea ubalawan shagol hagasnam Drifulai edi panang tau lalit syabilan hakabolo sengi ka balang Kristan kabaning kong e kat balang yat ki kahanatang hakabukut jong spa snem ka bakat ar kumnu Joseph ulapaw kerteng pat ka kahanatang jong uartho syapang ka jinglong nong sumare ka khuri bakhoy kalalong kawai ni ki artli ki pang baki briew jong ka tukajuk pedeng ki im lada ki degi khana pateng ni kimdai Henry tangkawing yo i bo Joseph Na Arimathea ulong kumutu nong muna ubaki kam jong u ki dei ban penslo rengi kumbo ulalong panlong ge senran gi bakhlain ki bala ai tilut jong utrai jongi